يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير قرآن سورة آل عمران لكوفسا لبافي صدم يفر. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء ربي سبحانه وتعالى جنتك أعدت للمتقين warroota isa sodaatuuf kurfeeffamte jee dubbate sodaa rabbiitiin itti gaan jechuudha. ثم وصف الله تعالى المتقين eegana rabbiin warra isa sodaatu ni wasafe maal jee الذين ينفقون في السراء warra rabbi sodaatu jechuun الذين isaanowwan ينفقون kennatan san warra kennatu san أموالهم warroowwan isaanii في مصارف الخير karoolee khayriidhaa keessatti warra kennatu san في السراء في حالة السراء jecha haala gammachuudhaa keessatti haala gammachuudhaa haala durumaa haala bal'inaa yeroo itti tolte illee ka kennatan jechuudha. والضراء وفي حالة الضراء حال ركنا كيست اللي ككنة حال هيما حال دبنا حال يادا حال تنكي كيست اللي ككنة جتشو في كل حال أكما فدنيتو هاجراتني akka fedhanitti jiraachuun yeroo fedhan keessa jiraachuun waa kennaturraa isaanin dhoowwu jechuudha. laa yatrukuuna al-infaaqa fi kilta al-haalatayn haala hunda keeysattu harki isaanii waa achi laatuu hin dhiisu jechuudha. طيب دوبا حديث كيست نبي كينيا عليه الصلاة والسلام وانجه اتقوا النار ولو بشق تمرة ibidda sodaadha osoo wanni isin ibiddaan sodaattan sun
cinaa yookaan fottoqqee timiraa taatillee maa waan xiqqolleen ta'in wama achi kennaadha jechuudha. faayidaa waa kennuudha ibiddarraa uf bitu gabaabdutti ittaqu naara walaw bishiqqi tamra ruddu saa'ila walaw bizulfin muhraq osoo kottee gubamaa illee itti kennitanii nama waa kadhate tokko ofirraan deebisinaadha jaa yoo farshoon dhuge hoje isaa waan san farshoodhaan dhuguudhaaf deemu yaqiinatti yoo beekan gaafsan munkararraa isa dhoorguu ta'a ittiin kennitu yoo ammoo namni sun farshoo dhuguu ni beeyta ammoo waan kan ittiin nyaadha siin je'e ittiin nyaadha faxara ittiin barbaada ittiin faxara yoo siin je'e dhuma kennitaaf jechuu والكاظمين الغيظ هاتم بينا مالي هاتم بينا جاء كراتم بينا كراتم غارين هاتم الليرة ركينا كمان hojii si barbaanna yoo je'aniin hangam namaa kennan je'atti ka jedhu jiraa je'an hangana yoo ati jetteen oo tan guyyaa lama sadi keessa fuudhaa mijaja tan guyyaa lama sadi keessa fuudhaa warra aadaa godhatee jira warra akkanaa ta'uu yoo beekan maasiyarratti san gargaaran li'annahu fuulli namaa gartee halaaka duuba في السراء والضراء والكاظمين الغيظ مالي جنين إسلام جنة سنتي لأنه جزاء ربي بدلقته جنتهم والكاظمين الغيظ إسانوان دلنسوق أبتنسن yookaan warra dallansuu liqimsisan jechuun walkaazimiina ay iljaariciina warra liqimse warra rabbi sodaatu jechuun warra dallansuu liqimsisanii jedhe dallansuu liqimsuun akeekiidha namtichi waan itti aaresan dalaguu dhabu irratti ni aaranii dallanaa dallansuu bikkaan ga'uu dhabu jechuudha dallansuu bikkaan ga'uu dhabu dhayii kimbil godhi siin jetti dhooyitee kimbil hin gootu aariin kun khiffatul aqli jedhan annin aaranin aara jechuun darajaadhaa miti haffalina yookaa hir'ina yookaa xiqqeenya aqliitirraa dhufaa jedhan khiffatul aqli hinjifatamaan nama dallanu namni dallanu waa hinjifatuu hin danda'u hinjifatamu malee osoo haqallee qabaate haqasan aariisaniin uf jala balleeysa haqasan illee akkam fudhanne si gooti aariin sun li'annahu waan biraa balleessite jechuudha walkaazimiina alghayza warra dallansuu liqimsisani warri kun muttaqtoota jechuun جبان ما رسول يرور دبته ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب حديث بخاري مسلم كيست جبان ما جتشون نما والأنسو يكاو قبسو يرو إسا والقبن ألفو إلى فت دب نما قرومتي جبان نما كدلنسو قبچو دندو جتشو كلب إسا قبچو دندو يرو دلنه ummata kaan faarfamo ati yoon aarin waan feete hinjifatta yoo aarte ammoo abbaa fedhes hinjifata طيب duuba
والعافين عن الناس ور أمس والعافين ور دبرسني عن الناس نما فكر دبرسن وأنا من تبل ليس يجو نما إر دبرو دندون كنو أتي آريت إر أفقبوده آرينت أكسي قوت تأويون أبدي إر نما دبرو دنديس يوكان xiqqoo guddoo keessatti hacuuceetuma nama qabda jechuudha xiqqoo guddoo keessatti hacuuceetuma nama qabdaa jechuudha eenyullee si jalaan ba'u izan addunyaan tun guutuun adaawaa keeti gaafa akkas taate addunyaan tun guutuun aduwwii keeti maaliif ilma namaa kan irra guddaa qallibi nnaasa kayfa shi'ita tajidhu aqaariba jechaatu jira qallibi nnaasa kayfa shi'ita tajidhu aqaariba ilma namaa kana gara gaggalchi akka feetetti qaajjibbuu ta'uu dhagartaa jea irreedduu wanni dachira yaa'uu qaajjibbuun tun summii fi buufaatuma deemti kanaaf ati yoo gartee aalama irra addunyaa tana keessa jiru hunda hajala laaltu taate namuyyuttuu ni dallantaa namuttuu ni aartaa namuu duuba aduwwii kee godhata jechuudha isaan fira dhabdaa saahiba dhabdaa jechuudha وفي حديث الأوروميين maal jedhan hadiisa Oromoo keessatti yoo gartee muka hundanii aara jedhanii keessaa darban booda ka bubeeffatan dhaban jedhan maal bubeeffattaree booda maaliin distii ta'e onni jette rakko kanas ni aara jettee keessa darbita kanas aara jettee darbita booda ka qullaa taate agarta badaan maaltu barbaachisa as-sabr obsatu waa hunda itti nama geessa wala caafiina can innaas warra irra namaa dabursan jechu warra irra namaa dabursan wala caafiina can innaas والله رب سبحانه وتعالى يحب نجالة المحسنين warra gabbartii rabbii tolchu jaalataayya akka waan rabbii ufii laalanii arganitti ihsaana jechaan an tacbud allaha ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka ati allah gabbaruudha akka waan rabbii kana laaltee gartutti ati silaafuu arguu baattus rabbiinu si arga ati arguu baattus rabbiinu silaafuu si arga jechuu nama kaafiraa tokko ka hanjamaa qishnaa diinii rabbitti godhu itti dallanuu dhabuun yookaa kama islaamaa tokko yoo inni seera rabbii kabajaa diina islaamaa balleeyse itti dallanuu dhabuun ni jiramu hin jiru dallanuu dandeessa kanatti rasuul alayhi salaatu wassalaam yeroo waan munkaraa waan jibbamtuu kabajaan rabbii tadiigamte yeroo arge ishtadda ghadabuhu wa caalaa sawtuu je dallansuun isaanii jabaataa sagaleellee ol qabatee akka malee gartee sagaleellee sawtiillee ol qabatee jechuu akka malee yeroo kabajoowwan rabbii diigamuu argite jechuu ishtadda ghadabuhu wa caalaa sawtuu sagalee matanaa'uu gadi qabdeen dubbattu jechuu sagaleen yeroo laaffatte waan ati amrii san laafiste seyan yookaa amrimmaan sunu amrii laaftuu seyan bikka sagalee tana warra masriyootaattu itti beeka lolli isaanii guddaan sagale ka akkaan iyyatu injifata ka akkaan sagalee ol fudhatee iyyatu injifata irra guddaa ka harkaa wol qabu ni xiqqaata harkaa wal hin qaban iyyee dachiitti baqaysee ka akkaan gurra lameen qabateetti iyyatu hinjifatee irra oola jechuu magaalaan tun guutuun girgir jettee yeroo olii yaatee fiidee dhaytu waan dhiini dhangala'ee seetaati waan akka hin jiran nam tokko waliin tuyne beeka
sagalee ol fuudhuun waan uf keessa qabdu qabdi ergaa kophaati isin ufumaafuu jechuudha ergaa kophaati daa'iin tokko yookaan yaamaan tokko jarana rabbi sodaadha rabbi sodaachuun gaariidha yoo je'eef rabbi sodaachuun gaarii yeroo je'e namni tokkichi telefoona isaa yaadatu ijji takkittiin gara biraan laaltu garan malee gara namtichaa daa'ii kana malee amma warri gamasiisuun as laale duuba sagaleen rasuula ol fuudhamti dallansuun isaanii jabaatti yeroo kabajaan rabbii diigamte jechuudha والله ربي سبحانه وتعالى يحبني جالة المحسنين ورقب برتي سابريت جالتا أكوان ربي كان لالني أرغنت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم أمس سفبرا ربي نسان كان ردبته والذين متقطوت جتان ور ربي صدات جتون أمس والذين سانوان إذا فعلوا فاحشة يرو دلقان فاحشة وان فكتوتك يوكاو مبتدا كبرا غوني لفا ايغلو دندنيا جان والذين مبتدا غوني اولئك امو كبر ساغلو دندنيا والذين سانوان إذا فعلوا يرو دلقان فاحشة وان فكتو أو ظلموا أنفسهم يوكاو لبوان إساني يروميدان ذكروا الله كان كيادة فاستغفروا كأرارم بربادا لذنوبهم دلوان إسانيتيف ومن يغفر الذنوب دلوان أينيت أرارم كجدان هالتانين إلا الله ملي كأرارم ينجروا كجدان هالتانين ولم يصروا كنترين على ما فعلوا وان دلغنير كنترين وهم يعلمون هالإسان بيكنين أولئك جزاؤهم أمن سنغلن إساني مغفرة من ربهم أرارم ربي إساني الراتئ يجودن دينيا يوكا والذين صفة متقطوتا قوني ورى ربي صداتو يجون أما اللي والذين إذا فعلوا والذين إسانوان إذا فعلوا يرود لغن فاحشة وان فكتو تاتي يرود لغن جيجو دلي فكتا دلين سلافو كبريد واهنجرو akka nama miidhuufa agarte ta'uuf miidhaniif ta nama agartee miidhanis adda addaa beeke ta nama biroo miidhan irra hamtu aw zalamuu anfusahum yookaan lubbuu isaanii ka miidhan ufuma jecha faahishaan duraa ilma namaa miidhuudhaan aw zalamuu anfusahum yookaan lubbuu isaanii ka miidhan dilii mataa isaanii irratti gabaabbatu akka farshoo dhuguu fakkeenyaaf waan kana fakkaatu yookaan faahishataniin duraa zinaa itti baana jedhan yookaan dilii gurguddaa zalamuu anfusahumiin ammoo macaasiyaa xixiqqoo itti baanaa jedhan ibnu abbaas waan jedhe alfaahishatu azzina diliin fokkataan zina diliin fokkataan aw zalamuu anfusahum ka lubbuu isaanii miidhan jechuun kun ammoo dhalaa laaluudhaan intala takka laaluun ajnabii laaluudhaan yookaan harkaan tuquudhaan dilii gartee zinaadhaa gadi jechuu akkana jechuudhaan fassare faahishatan akka hundattuu dilii gurguddoo ta akkaan hammaattu akkuma guddatuun gaa diliin irra hammaata aw zalamuu anfusahum dilii xixiqqoo jennaan jechuu zakarullaa ka rabbii kana zakkaran ka rabbii kana yaadatan jechuu zakaruu wacdahu wa waciidah wa amrahu wa nahya ka rabbii kana yaadatan bialsinatihim arrabawwan isaaniitiin ka yaadatan akkasuma biquluubihim qalbawwan isaaniitiin illee ka yaadatan waan rabbiin gartee dinniina guddaa
ilma namaatitti kenne ka yaadatan واستغفروا كأرارم بربادا لذنوبهم دلوان إسانيتيف كأرارم ربنا بربادا واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله قائلين كجرا هالة أنين ومن يغفر eenyutu araarama adzunuba diloowwan illa allahu allah malee eenyu araarama jechuun ka dilii araaramu hin jiru allaha malee ka jedhan haalatan hin jechu bimacnaa laa yagfiru zunuba attaa'ibiina axadun ila allah waman yagfiru inni araaramu waa hin jiru ka jedhan haalataniin adzunuba diloowwan illa allahu allah malee jumlatun muctarida بينما قبله وما بعد جملة جدو سنت هاسو لتي دريري ديمو جدو كسنت سنتون فاستغفروا طيب فاستغفروا فيه ولم يسروا كان كجدو دفتيچو ولم يسروا كان ترين على ما فعلوا وان دلغنير كان ترين ايغرتي مع سياسا macasiyaata utti eega beekan yookaa dammaqan yookaa yaadatan katafanii irraa buqqaan jechuu takka dalayne silaafuu takka keessa seenne je'anii ka itti riphanii itti fufin jechuu dilii san garte walam yusirruu kan turina calaa maa facaluu waan dalagan dilii dalaganirra kan turin walam yusirruu calaa maa facaluu وهم حال إسان يعلمون بيكنين أن ما فعلوه معصية الله وأن إسان دلقنسون ربي ديدودا ربي كلفودا جتشو حال بيكنين جتشو أمتا كانت متقين جامة وروني قرتي معصية يرو دلقن دمكني dafanii irraa tawbatan warra muttaqiinaati warri rabbi sodaanni ammoo tatanaa oliitu hedduu jira jedhanii ofirraa itti fufan jechuu tatanaa oliitu hedduu jira tun laaftu tatanaa oliitu siin jedhanii bara macasiyaan isaan tuffatanii tuni laaftuudha tatanaa oliitu hedduu jira jedhanii keessa taa'an tun macasiyaa hedduu taatee xixiqqoommaan tun yoo heddummaatti deemtee guddoo nama harkaataa tire akkanumatti gartee kopheedhaan jannata seennaa warra joosuma jira nuti waa takka gartee badii wayituu hin qabnu kadiliin isa fitta jechuu tarju najaata walam tasluk masaalikahaa inna asafiinata laa tajrii cala alyabasi nagaboo hamiltaa ka karaa naga itti baaniin hin seenin safiinaan bishaan malee karaa biraarra ni deemti hin deemtu wahaa kadaa dalagatan malee rabbi irraa waa argatuun numan jira jechuu carraaqatanii haammatan malee akkanumatti ooyiruu rabbi ooyiruu abbaa ufiituu haammachuun hafee jira amma ta abbaatu hafte abbaan ooyiruu ilmaatuu haammachuun hafte amma ilma abbaa faasiidhaan qottoodhaan mataa dhabee jiraami lafarratti tigreen ummata lafatti dhiphiste abbaa fi ilmi qottoodhaan mataa wal dha'u eegalan rabbiin jalaan waa baasu galatatti haa deebisuun طيب akka jarri nu goote illee godhi waan jennu jaa keenya garaa laafa beeyta namni rahmanni keenya kun rabbumaan nu keessa darbe namnummaan bishaan Itoophiyaa san dhugee rahmata qaba addunyaa biraa yeroo laaltu kaafirri achi keessaatti illee ta'a hattuun achi keessaatti illee waan si ajaa'iba
isaanumaa yeroo gartee ummata biroo laalte isaanumaa rahmani xiqqoo keessa ni jira yoo ummata addunyaa biraa laalte namni bishaan Itoophiyaa san dhuge nuti gaa ummatoonni dura dhuyineemi taanumaaf gaa rahmani qaceelloo nu keessa jira addunyaan ta rahmata fixattee yaa abar addunyaan biroo haga agarretti wanni rahmata jaan hin jiru ummata qalbii goggogaa jabbaara bichaa lafa guute duuba jabbaara ajaa'ibaa qalbiin isaanii xiqqoo kan laafne hatta hattuun biyya teenyaalleen qalbii laafte gaaf tokko baabura korree baabura kana faaltoo otoraayii jaanii jira kaattuun irra guutu tokko jira ka gubbaan qullaa tokko ni beeytan gaa warri beeytan isaa kana guutti ol seenu jara qofaa jira abba sanuu laftee halkani hattumatti ol seenne walqixa seenne yeroo itti ol duunnu karaa Jibuutii kana yana jennee karaa sayyayyaana duuba waan qabnu hunda nurraa guuratte mallaqa eessaana fudhatte kophee narraa baasteeti gabarii kopheedhaa jalaa fudhatte anis akka kiyyatti fageeyse bar itti hambisne gabarii kophee achi jala kaayadhe akkuma waan itti dawwalanii itti himanii narraa baaseetu bikkuusan ol qabee fudhate hattuun duraanuu beeytii mire duuba naa deebisin jeen waan nooliin qabu naa deebisi jennaan birrii kun dira naa deebise dira na biraa deeme birrii kudhan naa deebise birriin kudhan yeroo sanii guddoo beeke birrii kudhan dira naa deebise ofii hattuu fi ammoo irraa naa deebise garuu haa inni makiin eessa buutan jennaani mi'eessoo buunaan hun jaan achi buutan hogguu isaan achi bu'an eegaa jenneetuma nama sadiin jirraa eegani yeroo isaan gabbu'an leeba yaazuu yaa jala fiine waan nasiiba osuma fiigan poolisiin harka itti marate gangalchee qabee fuudhanii daddarbanii akkasitti waan keenya irraa nuu fuudhanii jala daddarbanii biraa yaane akka fedhe rabbi namaa tumsa طيب والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون حال بيكنين خيرا ترجع ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس suufiin tokko gaaf tokko nazmii tana qara'e sheeka masaajida kanaati irratti sheeka guddaa kana muhaadaraa godhuudhaaf masjida kamrookii yaammatanii suufiin imaamummaa isaa qaba itti kennuu dide duuba muhaadaraan gootu jeen ol ka'ee nazmii tana qara'e tarjuu najaata walam tasluk masaalikaha inna safiinata laa tajri ala alyabasi jedhe karaa kennan qabatee inumaa dhuftee muhaadaraan nu godhuu feeta jechuu isaati bar yoo nu taate malee namuu gartee karuma isaa tolutti as dabsata waan ajaa'iba kullu yaddaci anna leylaa tuhibbuni أولئك جزاؤهم جاء ربي سبحانه وتعالى أمة سن جزاؤهم قالن إساني مغفرة من ربهم أرارم ربي إساني رتات بدي إساني ربي إساني دي سجد تكون قرأ سنة القمسي سن وجنات تجري أيرويات تات من تحت أجل إسيدا على نهر لقين الدون خالدين فيها أتشكي ستروها لتأنين ونعمة ليجرى أجر العاملين قالني ورد لقتي تولي تجرى ونعمة ليجرى أجر العاملين قالني ورد لقتي تولي تجرى أجد بربي ونعمة ويوات ليجت أجر العاملين قالني ورد لقتي أجر القاعدين ربي جنلال قالني ورد التائه جن نما تقول دوبا قابا درسوا ما كيسجلوا
halkan ol ka'eetuma ayata sana gartee nurratti qara duuba darasarra qara halkan lafaa ka'ee saabakiyya ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين جان دوبا والكيبة صلاة الليل قرته هذا رسان كاتي صلاة توف إرق رابر ونعم أجر العاملين جان دوبا إرقابته ونعم أجر العاملين هل كان داويني كيتم ونعم أجر العاملين جان دوبا ها قال أني ورج عيسى قرته فرا كوريسه واهن أرقمره كلفا أول دمك ربوفته كربي ساتي والإيات سنما ربي روافرت ونعم أجر العاملين ويوات ولي قالني ورد لقته نفارس رب جج قد خلت من قبلكم سنن فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت وهذا رجوع إلى تفصيل بقية قصة أحد بعد تمهيد مبادئ الرشد والصلاح قد خلت من قبلكم لقمت سنين درت دبرتي جرت من قبلكم من قبل زمانكم ججو زمان كيسن كان درت دبرتي جرت يا مؤمن توت سنن الله تعالى وعاداته كرولين ربي يوكا آدار ربي في الأمم الماضية المكذبة لرسلهم ummatoota ergoolee isaanii kijibsiisan keeysatti karaan rabbi lafa kaa'e dabartee jirti maaliidha karaan sun istisaaluhum liajli mukhaalafatihim hundeedhaan isaan buqqaasee dhabamsiisuudha waan faallaa ergooleedhaa isaan deemaniif jecha qad khalat dhugumat dabartee jirti من قبلكم سنين درت زمن سنين درت دبر كيستي دبرتي تجرت سنن جتان كارولين آدولين دلغولين قطاطولين ربنا سندور أرقم سيجو متى سندرت اي ربي وان دبر سيجرا ور ارغولي كجبسيسه كاسندورا كيستي كارولين سن كران عذابا جچو كارولين كران أدبيرا يجو فسيروا في الأرض فسيروا ديما يا أمتوتا في الأرض داتشيتنا كيس ديما فسيروا في الأرض لافتنا كيس ديما ني أغرتني بك أمني التهلاكم واهد أغرتن تنتلا هد فرتن أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها نمني وقول فكيس سوسوين سيكون أمو سوسوين سا إنتلا رايوتي بيكم صدبلت yoo akkanumatti gaa nyaateetuma dhugee biyya akkasii nyaata akkasii qabdi biyya akkasii siree akkasii qabdi qofa jedhee deeme faayidaan qabu xinxalla waan rabbiin uume keessatti jechuudha waa meeqa rabbiin dachii tana keessa kaa'e lafa tana keessa waa meeqa jira uumaa adda addaatirraa uumaa bineensarraa uumaa namaatirraa namnummaan kun shaanqin lama ja'an sayyoo agarsiisna ajaa'ibsiisu namummaa uni ajaa'ibte jechuudha uumama namaatu ta biroo dhiisi uumaan lafaa akkas lafti tun akkana jirti tun akkas jirti uumaan gaara si ajaa'ibsiisa uumaan bineensota uumaan firii rabbiin uume ka biyya kana jirtu ka biyya san hin jirre qilleensi as hin jirre ka achi jiru bitu uume jechuudha mootummaan tun itti rabbiiti isan namni xiinxallaa amantii argamsiifata yeroo olii gad deeme كيف كان حالة إلالا عاقبة المكذبين بود ورك جبسيسي مي أكت إلالا أجدوبة عاقبة بود المكذبين ور إرغوليك جبسيسي مي أكت روبي فاجرة ور لفقتون قرتي قجتين سلفا كستي بيك مججو واحد لفتنا كيسجر هذا بيان للناس
masda walloo keessa garisisan tokko ka dhagaan ijaarame agartaniin si'a gurbaa daawwannaa godhee himu tokko sin ajaa'ibsiisu duratti itti yaadee akka itti dalageef ka ijaaran taarikni ijaarsa isaa katabame waan silaa dinqiidhaa waa hedduutu argama jechuudha kuttee wanni isaan ijaaran akkasumatti hafe jechuudha kun qaceelfama guddaa daliila guddaa kenna jechuudha akka kiristoo daset jetti akkana jirjireenya guddaa achi booda kaafirri fide baasaboora Hayila Sillaaseetiin qaba jedhe ka akkanatti faallaa gan nama garagalchanii nama kaayan jedhe akka ammaa kanatti ol nama garagalchan jedhe waan ajaa'iba akka ammaa kanatti si galee alaamaan baasaboora akkasitti faallaa gaggaragalchuudhaa sun kanatti mataa isaanii lafa gaggombisee bulchaa islaama biyyattii tiyya keessa jiru ka kiristaanaa na biratti fotoo isaa ol qaceelchanii ka amaaraa tokko godhaniif jedhe osoo argu islaama ammoo ka maqaa islaamaa irra argan gaggaragalchan jechuudha wanni xiqqaan hin dabarre obboleeyyan keenya xiqqeenya xiqqaan dabarsine islaamina irratti sabumma irratti wanni xiqqaan hin dalagamne asin duratti osoo istoorii gartee katabamuu danda'amu taate osoo namni akka ammaa waa dammaqee waa katabee sila wanni xiqqoon hin dabarre nurratti biyya teenya irratti waan nama ajaa'ibsiisu mataa kan nama garagalchu jechuun ka waraqaan akkasii abbaa waraqaa san akkam godhan jettaati kun waraqaa baramma kun suuraadha abbaa waraqaa san akkam godhaa turanii jibbansa amantii isaatirraa bika san dhayte dubbiin jechuudha seenaa asiin dura dabarte yoo silaa beekan qadrii gartee yookaan mi'aa islaaminaan allee beekani mi'aa namummaatis beeka namni mi'aa lafaatis beeka akkasuma kaafira hangam jibbaa hangam hamoodhaa hangam manni kun fokkatoodhaallee ofirraa beeka jechuudha garuu akkuma beektan gaa nuti ummiyyoota turre ummiyya jechaan allazii laa yaktubu walaa yaqra'u kan katabne kan qaraane tiifattuu turre kanaaf zamana dheeraa seenaan awwaalamte galgalaa waa xiqqo namni ofirra dammaqe jechuudha هذا بيان للناس قرآن كن علم نماتيف بيان إيضاح لأحكام الدين علم نماتيف سيرا ديني لا إفسادا مرتي دين إساني إفسادا أحكام دين إساني إفسا بيان للناس وهدى أي حاد لهم إنسان كان كتلشا من الضلالة إلى طريق الرشاد جالين الراقم كراك جيلو تكجيل شادا وموعظة قرص أما الليل المتقين ورى ربي صداته في قرآن يكون قرصا أجاتو وأنما جاب سيس متخافرا كغرتي جبانا ما خيسا فوتونا ما تلي غغرا قلتوخانا سياسة ران دبتنا جاء مني غرتي زمانا خوني جديدا صرف الجديد سياسة أفان كاينة mee akkamitti jedhama mee akkamitti yaadama aqlii tamitun waan gartee waan garii shari'aa dhiisi waan aqlii nuu hin sabachiifne jira duuba ka aqliin namaatu diddu ka jumhuurri aqlii namaatu diddu jechuu waan garii shari'aa dhiisi yatta jechuu ummata jibbansa islaamaatirraa jibbansa sabummaatirra
bikka nama kaayu wallaale jechuudha jibbanii jechuudha ummata udaan irra nuti itti ajooyine isaan sun udaan jidaaratti haqatan udaantu isaan bira wayyaadhaawu ofirraa qanii jidaara haqatan garuun udaan irra nu fageessan وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا هلافنا عن الجهاد جهاد هلافنا مع عدوكم لتربي تمكن أدويك يسولين لما أصابكم من الهزيمة يوم أحد وأن يا أحدي سنتكني بيتنيمي أكمل الله فتنجان بربين ويا أحدي مسلمتوتا هدو أجيساني هدو كفرسيسا مالي يعني هدو قرتي أجيساني هدو بوجئا waan guyyaa san isin tuqee soobeeytanuu walaa tahinuu je'an hin laafina akkamiin laaftan ummata akkas isin godhe waan harka muraa'aan olee soobeeytu akkami koblitee taphatte jechuu bargaraa bal'atte ijara tanan tuqinaa akkamitti harka irra qabde jechuu dubbiin dubbii akkasiitiimi waan calii calanqoo soobeeytu jechuu dubbiin tanuma beekitu kaafira kan ittiin laafina jaa gabaabdutti rabbiin walaa tahinuu ولا تحزنوا هي الدوينة على ما فاتكم وانس دبر الرت من الغنائم فيه بوجوس دبر الرت ولا على ما أصابكم من القتل والجراحة أجيت سن أجيسن الرت الله يا الدوينة جي غرانان الله فينا جاء غرانان يا الدوينة جاء ati yoo yaaddoytee qalbii cabde waa takka ofirraa deebisuu hin dandeessu yaadasi jira wabu jedhu namni jee hazanuu hin yaaddawe jaa rabbiin yaada waa tolche argitanii isin bitee nama goggoysee yoo taate malee ka bu'aa fite hin jiru abadan cinaacha garagali gamana garagali ol ka'ii taa'i gajjadii ciisi waa takka fiduu hin dandeessu ati haaliqa hin taane waan sii qaddare malee waa takka fiduu hin dandeessu kanaafuu bilaash uf dhukkeessite jechuudha yaa lubbuu baqataa taxanqaq jechuu ni qabda lubbuun baqataa jibrii bubbeen fuute ka gad hin dhaabbanne jechuu kasii achi wilwil jettu abba gad dhaaba wannafsu raagibatun idaa raggabtaha وإذا ترد على القليل تقنع لبنتن يرواتي وكجيل جستسين كجيل تما جاندوبا جلا بنان أما اللي بنين بنا من ويت دوبا ولاتان جلا بنت أمس تبرا بنو قبضة نميت دوبا سين قد ندابت وكم قوت والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد على القليل على القليل تقنع يو أنت كوتا كرتي سيجي ستنو قد دابت جتين هينا جيسي جت akka ati goote taati jechu jalaan banin yoo ati taakuu takka jalaa siisite siin hundhuma gartee ciqilee jala siifatte jechu walaa tahzanu salli fikar je amrii tee kaaliqaa si uumetti achi kenne yaadaa fi xiinxallaadhaan ufalaa kufirraa dhiisi je wamattuu ba'uu hin dandeessu wamattuu ga'uu hin dandeessu أعيد القرنين كتاب لا تحزن هنيرارين جروكاي لا تحزن كتاب سنين راشي أمين إبرودا الدور محاضرات راغود لا تحزن هنيرارين جريرا لا تحزن كتاب جرم أعيد القرن لفكاي هنيرارين وما في دون دندسو هنيرارين دين سرا كفلمتي هنيرارين وكبستني فيتا هنيرارين هي يومتني درومتا hiniraarin wallaaltus ni baratta homaa faayidaan qabu jechuudha hiniraarin ka addaan baateenis walitti nima deebita guyyaa tokko li'annahu kitaaba gartee lawhal mahfuuzi way agarte ati hin fayyu jechuu amma tafsaa muradhe ja namni kalimaa namni islaamaa jechuu hin qabne kalimaa warri tawxiidaa jechuu hin qabne amma tasfaa muradhe tasfaa akkamii muradda si harka jira qalamni ka lawhal mahfuuzi kitaabni jechuu ربي دلتشرا الموفد كدلت را الموفد وانا بعلي وهذا يعني وانا عجوز وهذا بعلي شيخه خصوصين جتلال اني مشينا
jaarsi kiyyalleen dullacha osuma kana jettu rabbiin ni argattanii ilmoo zakariyaa kunoo wachuu isaatiin laaqanii fidanitti garsiisan fuudhee murni takka ta'a tokkummaa dhugaadhaan argamsiifte aduu ofirraa dhoorguu ni dandeesse jechuudha yoo namu gartee imaan kasi nyaachisu malee kasi wajjin ummata kana nyaatu yoo hin jirre rakko baay'ee tokko dhiyoo kana yoo dhageeffattan dhaqqaboo eenyuuti ka naannoo Shaashamanne qawaariyo nama takkuun an argin tura gaana rabbaa jedhe waan ajaa'ibaa dubbii ajaa'ibaati bar kun haala ummanni keenya qabu nama takkuu isan argin ka dura dhaabbatee waan akkana balleesse guyyaa akkana qawwee achi fuudhe achitti awwaal maali mee akkamitti gaa namni bika gaare namni takkuu naman argin yoo ragaa namarratti ba'e qoomiin akkana eessaan tumsa argatte ummata ofii wal cabsu yoo ta'an jechuudha waan ta'eef jette kee ta'e hoo hatta asii biyya arabaa tana keessa kee kanas cirata jaan asii yaman tanatti garte amaaranyaa kasi dubbatus kophaa ka afaan oromoo si dubbatus kophaa yamanii tanaa wal ta'eetuma nama bishaanii achi ba'e kana dhukeetti kaasatuuba waan akkanaati duuba khasma rabbi keessaa baase aloo إن كنتم مؤمنين يود قمتي مؤمن توتا تاتا دبي مؤمن ما جلك يا ربي شرطي توني شرطي مؤمنة تانان قوة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام ورحمة الله وبركاته. أفضل أقولين فيها دام سببنا دام سلم أقولين كنا كفر لما يجورا كجالس إسلاما برسل تابوتا إبا تفسير القرآن سبب بجورا مهاجرة بوتا در كوبا ميلاد تكوبي سنوان جراني أجتي سأل ما فلك راكا ركر ما تجاني ومجسني جسني عندي كنا أكثر ترجمة راكودا مسني جرا فون. بارك الله فيك. sagantaa guyyaa jimaataa fatwaa jedhamee dabarfame dhiifama waliin inshaallah torbaan itti isinii fuufa jimaata iftaanii kana hin jiru akkasitti akka hubannoo qabaatan jechuudha. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. زمانك أنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مالداد الخلل وحاذر من الصف الأول فالأول